Oni mbeta wa Milton Kiremi kuma Mount Kenya East ira yena Meru, Embu na Tharaka Nithi na binkwenda kwira antu betu ba Meru kwi mukora wita wagachietha ngwe gikurura akiwa uraruto atayanileti kirima no uraruto asalitire kirima ke out of CS 22 ke na CS mwanja kirima ke out of PS 50 ke na PS 15 kirima ke ikyo kira ke na representation enene thirikari ne Daktari William Ruto na atu nonto antu be go bakuibu ya kabate aniluwe William Ruto na bakwamua weta safari yoyo opposition batu te bathinga to opposition batu tu erunguro Professor Kithure Kindiki antu ba Meru antu ba Embu na antu ba Tharaka Nithi batu turenda kubanga siasa zietu ibondo to kwagerema getue kane na gerema wiki etue kanuore ekoi Mount Kenya West batu tu Mount Kenya East no te muntu watu iria o te muntu karwa mate ate o te muntu karoma barabarene o te muntu watu zuia kotwekana no ndo twekana, it is for our own benefit. Bwana Kiremi yankore kiuria uriwa Kirema no mwanka kyatuke kenda ikorereka kwithwa rimo privilege than batwe anto bakuma Mount Kenya East that is Meru, Embu na communities wingi si behind mulima. Rekoria kiuria kimwe William Ruto ruare akia kwa mwakuroma as president alafu asangura deputy president okekuma either Luya Nation bando no kuwa Kirema kyatukane na kurasema Mount Kenya East sibaka up William Ruto inya after arota king pinenu kaweke Kithure Kindiki William Ruto agiota Kindiki 2027 yes Kindiki we mutongori wetu ari yato mwelekeo yura atoa tureta gurazie tu nara tuonia nyethirike William Ruto urenge nara tuoni no tukaendi gurazie tu lakini tute watanira neko turenda kwendi gurazie tu na Kindiki atuonie turi independent tute kwenda kinya muno mantu ya William Ruto atakendeke when we cross there tukagela now tukamenyo tukarutha lakini turenda twethira turi independent community jamii kibinafsi ote muntu to tukuromba Murungu ote muntu to tuleria maru ote muntu to kuona Jesu ote muntu to weta kwelenga turenda kubanga siasa zietu ara Meru, Embu na Tharaka Nithi twenka tote kwenda usulira muntu noreko batu tote tuele muntu tote meogurwo obo durela miaka 40 tote meogurwo obo durela ne anto miaka bebute tuturo ba support tuturo ba watanjana tutura weta ni aboke siasa lakini batu to kinyelo bakanje uri bakanja bakanji kwa Rumi na madharau sisi atuwezi fuata Wakikuyu tena ibunkuwa bou na toruwa Meru Tharaka na antoba Embu te Agikuyu Rekoria tere Mr. Kiremi Ameru itumbere to kwithura tukiona antobe to bakirura ciama bio bibinge kwena kiama kivi majuzi kiama ma Kawira Mwangaza the impeached governor of Meru County kwena kiama kia Mr. Kiraito Murungi kietawa kiama kia Mbase the Bas Party alafu itokuona ria Gachagua mbere ko join William Ruto atetere kiama yake etere aretho ako principal ke kiama kia UDA alafu all of a sudden when William Ruto endo Mwinga arenga Gachagua nande aratia antu barabara ya kiama yaba Moses Kuria ibatiro thirikari ne antu baba inge barabara asiama bio ba Mwangi Kionjoru ibombere kuona nafasi ke thirikari yikuthai dendo koria tere are we expecting Mr. Kithure Kindiki oroku anwe kingpin eto arura kiama kana twena kingpin unge kawe Mzee Munya urawe na kiama yake kia DCP is a principal naombere to kwithirwa linda Meru community na the Mount Kenya East community for a long period kwena another party ewetwa kiama kia Bas that is Kiraito Murungi alafu latest kwena kiama kia mama kila kiombete take over Meru County politics na kaomba huku mashinani na kikamenyonianto then dankorie kesi ya mabibi atobia obithatu are we taking one of the parties ko join William Ruto kana Professor Kithure Kindiki arenda huku makethirikare William Ruto 2027 as a co-leader
kiama kia UDA Kithure Kindiki UN deputy party leader o UDA as we speak. Na bibi otoma Kithure Kindiki athiriwe undisputed kingpin o Meru, Embu na Tharaka Nithi kana Mount Kenya East, no ntuiwe the most high ranking public servant from our community. Kithure Kindiki we muntu ro wathilite nafasi ye nene kabisa Meru, Embu, Tharaka Nithi na ginya na nya Mount Kenya ye yonthe iwa wathilite na ote muntu unge wethira kingpin no ntu antu beria bagenda kuona muntu mutongori ura wina obisi kuma community yetu ikendege beta kuona bage antu ba mayani antu ba kawa antu ba mira ikendege beta kuona ntu we na solution iwe we no obisi iwe we na resources iwe we na connections si amabiu binge byonthe bientore ne ubya bamunya bya bagabira Mwangaza bya bagiraito bya ba TSP si amabiu byonthe the nezia ya nezia amabiu ne azaliti banene ibare yetembere hote ya Kithure Kindiki ya mutongoria nonto onto munya imuntu ororitho lentore imuntu ororitho gabira Mwangaza imuntu ororitho atongori bobonthe kuona Meru bena ciama abage akwethira ibendete njamii yetu wethira ibendete ya Meru ibendete ya Embu na ibendete ya Tharaka kwanza babati ko recognize Kithure Kindiki ya deputy president of the Republic of Kenya ne nonto muntu age akwaga support kwa ginya na agende bena Ruto Ruto akwenda kuona support ira Kindiki ni from background from home lakini anto bano onto bena Ruto batete Kindiki akande deputy president mbere yo bagwibongoa balentori anto mano Ruto roe ibu onto bena toa manauna bamunya na isi amote bite MP bite seneta bite MCA ike amadue kebe ketete mundu ende kinyaga chagu meinto bya bata ni umoja bo community uromo bo community gashagu kinyaga ethirena ge amayagira ge Moses Kuria kira geteto more akuimpichwa no nduge amote ketena representation ote MCA ote MP ote MB ke amayagu nya motion yo kaendo parliament ote anto baguwa ibage amaguwa ngaba pinge so bila biena bata tikwethira Kithure Kindiki na kiama bila bia bata ikwethira batu twatene ya community kinya tweke kiama ge UDA twethire turi arie mwambo yomo ya antu ba Mount Kenya East turi arie mwambo yomo ya antu ba Meru ba Embu na ba Tharaka na no mwanga tunoe no mwanga tuibwe tweba nou iko inyelua iko thiata njamienge ya ngere no mwanga tuibwe batu kagita ke tuka uginya na tuka utongoria no ndo atu turo utongorua endende ndo koria tire Mr. Kiremi